INP Mizo channel subscriber tele min lo ngai thak sak thin tu zong zong te en zain ni thar chi bai kan buk le chu kum sang ni le som ni le pahni kum chan ve chu kan mang zo ti ti le chu ni tamaya thathar kan chuang kai le trek ta ma se Myanmar boy na ero hi chuan zia om lam alapan hlei theilo ani hi tun tu ma po chan chin lang sar zol deuh deuh kanan ti chuak le a SAC sipai ten mei cheluan tan karen lama sipai kem kha tun thlengin an lala theiri lova PDF pariatin nun na an chan to heng tele Myanmar chanchin lang sar zual update atop thlengin in lo ngai thale theu don nia chin mi le kol nam then khat Mizoram ral tlan aizo le chevela an om ngei maya champhai le chevela poral tlan an om teu boka mi puiral tlan te hi chu thu khat ni se onei thei deuh chin parliament member lo ni chin te emo sarkar na poimo lo thok thin CDM ar chote kha mizo mi puiten in lo hum angai mai thei chutiang mi te chu tun aya infim khorangai mai thei bok a chan chu nimin khan chinlan 7 news chuan aizola sipai council lamin intelligence an thla ni in a soitlat maya chinlan 7 news hian khoyami nge thu thara hriat ti lam kanwa hriat puisi se lova tun aya film khorero atul hrim tura nga yang tin zun ni somni le pariat ni zandar som pakhat vel khan falam khopuya inka thom hriat tur oma thu chiang ala soi thei lo bok SAC lamte hi ma ni lam le lam anin kap le ania ngem ti te sipai tlan chuak an om nia soite ti a om nuk maya thu chiang ala hriat thei lo devani falam khopuya mi then khat ti atang chuan tukina SAC lam strict lem lo dan ngai to in ma ni lam le lam anin ti boi zo ka ni arin om ni ina ngai theya chu po chu rin thu thawala ni Sakain region lam chanchin soile dotila kalemiu khopui mengala uyin venga cheng u so cho nain le u zolin te chu zun ni somni le pasari khan an chen na ina man an ni khopuya mi puiten demonstration an nei khan an venglal office an lo khar sakani oma chotianga phusa te zinga an telve ni in SAC lam media te chuan an soi zun ni som panga khan kune ne min le kune miu tu te pani chu PDF an ni ti in sipai ten an lo man to boka PDF te tan aral thuama le ti in zun ni kwa khan kalemiu khopuya thuan dam doi dor nei tu ku phu tu an ti po an man to bok kalemiu a hian man an nei nual to han soi ta zelila zun ni thum khan ta han venga pulal nun moya po an lo man to a me ni somni le pakhat khan tong phila venga kumin tu an lo man to bok tun lai po hian SAC lam hian surprise check an mang hleya an township chim lam phei chu an lei sipai te ba ka tho na te po ruayin an beina sa thin hle ni nimin khan demonstrator then khatin kalemiu khopuya post tarantara sipai lam chuan man tur zongin mian check le na sa ni inan soibok kalemiu khopuya chau hian thuni na pong lak nu man hi mi zanga vel an om towa mi za ayat tamin nun nan chan to bok salinchi township tungchi khothara zun ni somni le pathum khan SAC sipai te an luta ku pau sa le ku thun wet an ti te manin an that sipai te nan ruang te chu thuk ruin zun ni somni le pasari khan an khomi te chuan sipai nan thu ru ruang te chu an mule ta a that takin an phum le ta ni tin salinchi township tho ong chen si khuwa sipai an lu lain renguna tanga khwal jin veiwak tlangwal pakhat chu a smartphone a rin hlel tur om tiwang ringotin an mana an thata a ruang an phum bobok zun ni somni le pariat nimin tu khan chong u township a yachi to khuwa chu SAC le piuso tri pol te dan hal report petu buddhist puit hiam in a soidan chuan nimin tuk dar kuwa vel khan kanchi kholama tangin sipai le piuso tri an vaya mi somthum vel chuan yachi to khuwa an pana nimina khuan hal kha an hal voinga na anita a in somni vel kangralin
khua an hal tum nga a hian in somruk vel akang ral ni in a soi ya chi tu khomi te hi tun thlengin kho chunga an la lut ngam ri lovani nimin zun ni somni le pariat tlai lamdar nga vel khan mong yua lama tanga kal sipai motor pahnih chu chong u township guipin to kianga MRA anti Sakain District 5th Battalion 10 an lo boma sipai pasari an thia hliam turan tam hle ni inan soibok ti chuan Paku region le mundang chanchin soichhun zom le taila Paku region Tongu district huam chunga highway mel banza le somkwa le parukna a zun ni somni le pani khan Paku PDF ku nging mong anti le meiche pani chu SAC sipai tenan mana tun thleng hian an Facebook account an la man sak ni in PDF member pakhat chuan a soi sipai lam chuan an man thui soidu mi lovin an account an man sak charani ti PDF lam chuan an thret hiam ni in an soya an mani ang taka contact mai lova film khur turin anin cha bok heng PDF te hi an chuan na motor an check layaman an niya tuna hi chuan tongu lock up an mek ni in an soyani Makui region yisa chu khopuya an township police station le communication office in Kara SAC lam mi le sa chowi na chuan na motor chu zon ni somni le pariat nimin tuk dar riat le chan ve vel khan an boma sipai le police te duty na lama bom an ti puak bok thil le hliam an om lova chiang lova sipai lamin mian check na lama man an nei nual ni in an soi tun nai khan Myanmar rama video viral nu pakhat lutan lai video adar na samaya alo mu te po in to hial ome SAC lamin an soidan chuan meiche pakhat chu PDF te na lu an tan sakani antia chu video a meichia chu miain tam si pa chian sen chi khonu kong siam na thok ve mananda nia riat ani renguna tanga chulama holei lok ni in an soya tayet khopui police ke matanga police zolin ong atlan chhuwa theina na lo tan pui tu ani chotianga police tlan chuak theitura alo tan pui ve awangin sipai lam chuan aluan tan sak mi mai jok he lo ni a chu PDF lamin media thok tu te hne na an soida na ni PDF lama zo na chang tu pakhat chuan PDF chakna lama SAC lam hian mi puite nan mu sual theinan hetiang hian an ti thina ni ati miain taung si pa hian sipai le an lam tang piuso tri te an vain zani vel ral thuam lian mun tam taka da bokin an chevel mek ni in a soibok echema ni se a huai hleya ram a mangai na hi a enton tlak viawani hi nunna a hlan ve Mandalay region le mun sanga dalan le sipai lam tang ka hlum an le nol mai Mandalay region Chause district huam chung Mitta township kume khopuya se yua venga an venglal tin tu nine anti chu zun ni somni le pali khan an that ani hi tun ma deuh khan korela pol tenan lo kap to a thi lo wangin sipai lam chuan mihming tha choi moina certificate le cheng noi som an hlan hiala chumi nu phei chuan SAC ta na mi thanem ngai tak ani zui ta a ma se rei lova anda thale tange ani min chian township pa zalat kung khwa sipai ruat venglal cho su le anupui ti chuan piuso 3 mi le sa zin min tun te thian za mi pathum te po zun ni somni le pangazan khan Mandalay PDF 10 anda thabok tin Paku region chu pin kaw township pa chau sayit khwa a in za ho tu hla chi le anupui le anlam tang winmin le khin zo te po chau sayit PDF 10 zun ni somni le pasari zandar riat khan an kap hlum boka zun ni somni le pasari ni vek chomhadar kwa vel khan Sakain region minmu township pa kan phia khoveng lal hlui ong khain le an khwa a USDP chairman ni mek Emma Chu anti tepo PADF polten an kap hlum bok anni hi dalan nia ngai ania wanga ka hlum ania dalan an ni ngeyem tiero fin fiana a chi alo ni in kan thulak na chuan a soi bokani tanin tari region tayet chong township pa zun ni somni le pali khan
PDF te le SSC sipai te anin kapa zun ni som ni le paruk khan anin kap le boka ni ni chung khan sipai som palian thi ni in dongmin operation anti PDF lam chuan an soi zun ni som ni le pali khan sipai pali an thia hliam tur pathum an om boka PDF lam pahni an boral ve bok zun ni som ni le paruk khan SAC lam chuan jau phiu kho in thum le check in pakhat an hala an tol kirta a kong laka PDF ten lo lam bun le in anin kap le a SAC sipai som an thia midang pasar in hliam an tur bok karen ni state Loiko township huam chung loilen le lama chuan ni thum liam ta vela tang khan an lampanakal SAC sipai tele karen ni defense force te inkar bo ruak atang zual le a nimin pia lama po khan ral thuam lian voi ni thum vel chu silai pa ngai voi tam vak lo nen chutiang ri hriat tur oma nimina ero an thom anasale deuh ni in chulai vela om ten an soi mani zun ni som ni le pali khan loilin le khuwa high school zirtir tu te mi paruk chu karen ni police tele KNDF 2nd battalion ten an lo man to a heiwang hian SAC sipai te hian loilin le lam an pan le ta ni ngei turani loilin le khopui hi loiko le si sign chuta tangin tongchi lam kalno kong puidunga om ania helai kong puidunga hian SAC sipai battalion khatvel hi chu an om verenga PDF lamin loilin le khopuya police kem an lak nu khan khopuya SAC lam department thok tu te an tlan bo vek to a tun thleng hian sarkar na thok tia han soi turan om lo karen ni army KNDF le PDF ten helai vela hian ma an lan na save le ya karen ni state huam chunga hian khopuya chau SAC lam zirna kalpui thei ania thingtlang khotam zo ka chuan NUG lamin an buat sai zirlai an kalpui theya zirlai te po an tamzok le ni an soi karen state miaw ati chim lama ukarita kem kha nimen lam thleng po khan an lala thei chuang lova zon ni som ni le pakua tukin lampo khan SAC sipai an thlen bel vele a an la in beitluang hle ni tun thlenga thilom dana chuan zun ni som ni le paruka tanga KNDO special commando venom pol tenan beitan kha BGF le DKPA lamin SAC an tan puya sipai lam hian jet fighter an chelek boka an ke matanga mel thum vela hla woli kem anti atangin ral thuam lenin an ka pui bok nen le lama hian thian tam to ni in an soya nimin zun ni som ni le pariat khan thlo na in PDF te chu voice som pakhat ka an nia nimin thleng khan karen lam PDF tang rual pol lama mi pariat an boral to a midang som ni velin hliam an tuar to ni in KNDO ral matong omten report an pek thu tar lanani sipai lampo thian om nual ngeiin arin om kan puan to ang khan state councillor Aung San Suu Kyi chu nimin zun ni som ni le pariat khan sipai lam chuan an khing tangei maya pisu chi chuan ti suala nei lo thuina chang le a engma ti suala nei lo thu a soi thin chung hian sipai council lam ko chuan kum som pakhat chung zel bangzu turin atito chunia nimina a thu soipo chu an benga ronga alu chuangin arin omlova kot rorel na hanzo phot sela atan hun tur hi kumengza tak bel leangmo tun ma zong kha chuan ina khoi ina emo anda rang khania zun ni som ni le pahni atang kha chuan tan in tak takan da ta a reomati ve viawang tuna hian ko ta in lan tur thu buai hi chi som pathum zet ala om le nga la thiam lo an chan tir vek phei chuan kumza le somriat la ya tang thei ni en DVB chuan a soi hetianga dikna tel lova pisu chi chunga rawan rel thina wang le civil mi te chunga an du dan dana rawan rel thina wangin ti in Justice Lady Mission anti mei cherual te chuan man la ve tan ta a SAC noya court rorel tu te an be tan ta ni in Rangoon Civil Army tenan soi nimin pia zun ni som ni le pasari zan khan South Ukalapa Mayan Kung le East Dagong Township Court Office te an bom taphot thile hliam chan chinero soya omlem lo Asian Special Envoy Prak Sokhon chu July ni thum thleng cham turin
voin zun ni som ni le pakua hian Myanmar apan don ta Myanmar envoy ani na anga azin voi ni na tura niya soito ang khan pisu chi mu theyangem ti achiang lo viau maya azin na hi a hlo tlin ring lem lo an om tewani zun ni som ni le pasari nimin pia thotan ni khan ramchung mun rang ranga SAC sipai somsari le pathuman thi ni in hetet media chuan report rang ranga tangin a soya a film khurve boka mun rang ranga PDF te soi kan la khom mai ania ani na taka hetiang hian an thi tak tak nge tak tak lo ti ero keini chuan kan soi chiang thei bik lo an ti thlapa heti lai hian NUG lam chuan thotan ni khan sipai somriat chuang an thi ni na soya midang somnga le panga in tliam an tuar ni na soi boka NUG le khitit media te soi hi tun tum chu a in thlau lem lo ni na lang nimin zun ni som ni le pariat kha chuan SAC sipai som ni velan thi nia soyani ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a atop thlenga men lo ngai khak saka wangin in chunga kan lo me